Tubahaye ikaze muri amakuru mugiye kugezwaho nanjye Leonce Kanzaire ndafatanya na Fidel Irizaba Imbuto. Abanyarwanda b'ingeri zitandukanye baravuga ko ibyavugiwe mu nama ya Komite nyobozi yaguye y'umuryango FPR Inkotanyi ari ikimenyetso cy'uburyo abayobozi b'u Rwanda bashishikajwe n'iterambere ryabo, ndetse by'umwihariko ko impanuro za Perezida wa Repubulika ari impamba ifasha buri muturage mu rugendo rw'iterambere. Ni inkuru tugezweho na Bienvenue Damtus. Mu nama ya Komite nyobozi yaguye y'umuryango FPR Inkotanyi, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimangiye ko ubudasa bw'u Rwanda bukwiye kuba ari bwo bwubakirwaho inzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Ari jambo nakunze sinzu aho ryari yarakomotse twakoreshaga cyane ubudasa ko butagikoreshwa mwarabwanze mwageze aho muraruha. Dufite imiterere yacu, ibibazo byacu bidasa n'iby'abandi, uburyo bwo guhangana nabyo, bwo kubikemura, bwo gukemura mikoro make dushaka kugera kuri byinshi. Ubudasa bwacu buduha ubu buryo bwo gukora gutya, niko bikwiriye kuba bimeze. Ibindi nushaka kumera nk'abandi ntabwo uzaba wuzuza inshingano za RPF z'uburyo dukwiye kuba dukora mu buryo dukorera u Rwanda mu buryo bw'ubudasa. Bamwe mu baturage bumvise impanuro z'umukuru w'igihugu bemeza ko ubutumwa bahawe ari impamba izabafasha kongera umuvuduko mu mikorere yabo hagamijwe kugira ejo hazaza habo heza n'ah'igihugu muri rusange. Ariko nk'uko buri munyarwanda wese abibona kandi n'umukuru w'igihugu akaba yarabigarutseho, ni ikintu kigaragara ko iki cyorezo cyadukozeho mu nzego zitandukanye z'ubuzima, ari mu bukungu cyane cyane, ariko bikaba bisaba ko buri munyarwanda abona ko akenewe ko imbaraga zidasanzwe kuzo twari dusanzwe dukoresha kugira ngo nibura aho iki cyorezo cyadusubije inyuma tubashe kugira icyo twongera kwiyubaka no kurushaho guteza imbere igihugu cyacu. Nge numva icyo abadushishikariza ari ugukora cyane tugatera imbere tukiteza imbere n'igihugu cyacu tukagiteza imbere, kuko dufite umutekano, ibintu byose mbega biba biri ku murongo nta kibazo. N'abandi ku buryo n'abantu baturutse hanze bashobora kuza bakabona ko igihugu cyacu ubwacu ari twe tucyubatse kitubakiye ku banyamahanga. Inama ya Komite nyobozi yaguye y'umuryango FPR Inkotanyi yongeye no gusuzuma abiteganijwe muri manifesto y'uyu muryango. Ku muguki mu bumenyi bwa politiki Dr. Ismail Bukanani ngo imikorere nk'iyi ni ikimenyetso cy'abantu bazi icyo bashaka kugeraho. Hari n'ibindi bibazo burya umugabane wa Afurika ndetse n'u Rwanda twagiye tubona cyane cyane ibihugu usanga bidakunze cyane cyane umugabane wa Afurika, cyangwa se harimo iyo tuvuga Afurika harimo n'u Rwanda, usanga ko mu buzima dubayemo nk'Abanyarwanda iyi mpanuro yagaragazaga ko twe twagombye gukuba kabiri aho abandi bagombye kuba bageze, kuko bitewe n'imiterere y'ibihugu byacu ni ikintu kigaragara ko twihaye kugenda mu murongo w'abandi uko bagenda n'aho bageze n'amateka twe dufite byazadusaba gukora imyaka myinshi cyane. Ku bijyanye n'imibare n'ibihugu by'abaturanyi, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko yifashe neza kuri Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku Burundi ngo bikaba biri mu murongo mwiza, ariko ageze kuri Uganda yifashisha urugero rw'inzu. Rwose ayo mahoro dushaka turayashaka kugira ngo tubone ndetse ko twikorera ibyo tugomba gukora. Abaturanyi bacu benshi ariko ni bane gusa, kugira ngo abandi bose tumeranye neza, usibye wenda nk'umuturanyi umwe gusa. Kera bari babiri, uwa kabiri navuga igihugu cy'amajyepfo Burundu turi mu nzira yo gushaka ko twumvikana. Abaturanyi b'amajyaruguru badufiteho ikibazo, n'ubu nabayeyo, nabanye nabo, nakoranye nabo, ntabwo umbajije neza ngo nkubwire imizi yacyo, ntabwo mbisobanukiwe bihagije. Ariko icyo narangirizaho cy'ibyo ngibyo, yewe nzasakara inzu yanjye kugira ngo ntanyagirwa.
nzashyiraho imiryango idadiye utanyinjirana ugatwara ibyanyu, wanyinjiranye kandi nzagusohokana, uwizanye nabi nawe azasubizwayo mu buryo butarohanyije. Inama yaguye ya komite nyobozi yaguye y'umuryango FPR Inkotanyi niyo ya mbere ibaye kuva icyorezo cya COVID-19 cyakwaduka. Iki cyorezo cyagize ingaruka ku nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Abasesengura bashima uburyo leta yahanganye n'iki cyorezo, bagashimangira ko hakenewe imikorere n'ubuhanga bizafasha mu kugabanya ubukana bw'ingaruka z'iki cyorezo. Bienvenue Madame Tusi, Televiziyo Rwanda, Kigali. Arakoze Redamtus kuri iyo nkuru. Tunabibutsa ko iyi nama ya komite nyobozi yaguye y'umuryango FPR Inkotanyi yasojwe ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Dukomereza mu makuru ajyanye n'ubukungu ndetse n'ikoranabuhanga, aho bamwe mu bakiriya b'ibigo by'imari bifuza ko ikigero cy'umubare w'amafaranga bahererekanya ku munsi ndetse nayo babikuza binyuze kuri telefone wakongerwa mu rwego rwo kwihutisha serivisi, igihe koko ayo mafaranga ngo nyirayo aba yafite kuri konti ye. Ni inkuru ya Bosco Kwizera. Kwishyurana hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga benshi barabwishimira, gusa bakifuza ko miliyoni n'igice bemerewe kubikuza ku munsi binyuze kuri telefone ngendanwa zabo ndetse na miliyoni 5 sheki zemerewe kubikuza ku munsi icyo kigero cyazamurwa nk'uko Bishimiye Joseph na Kanamugire Lambert bombe babivuga. Ukibaza barimo baradushishikariza gukoresha cashless economy, kutagendana amafaranga, hanyuma izo limit n'iziki je numva limit izavaho ku buryo umuntu yishyura cyangwa nuko uwishyura abafite amafaranga muri system muri account ye, hanyuma izo transaction zigakorwa. Izo limit rero ziratubangamira, rimwe na rimwe iyo ugiye kwishyura wabashyiramo makode watangira kwishyura bati warengeje limit y'umunsi. Ngembo nabikwiriye guhinduka, bakaba baduha uburenganzira bwo kurenzaho kuri mobile money, byaba na ngombwa bakanazigira, ahubwo akaba ari byibuze yakwakiriza 5 kuri mobile money, wenda kuri sheke zikaba zarenga, byakorohera abantu bose. Hari ku itariki 20 Gicurasi umwaka ushize wa 2020 ubwo banki nkuru y'u Rwanda BNR yasohoraga itangazo rizamura ikigero cy'amafaranga sheki zari zemerewe kubikuza ukava kuri miliyoni 1 ukagezwa kuri miliyoni 5 ku munsi, ndetse kandi BNR ikemeza ko amafaranga miliyoni n'igice ariyo umuntu ku giti cye yemerewe kohereza ku munsi. Umuyobozi ushinzwe iterambere n'igenzurwa ry'uburyo bwo kwishyurana muri banki nkuru y'u Rwanda BNR, Karamuka John, avuga ko buri wese hari ikigero yemerewe kubikuza bitewe n'urwego ariho, ndetse bikanajyana no guteza imbere ihererekanwa ry'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Biri byicwe n'umuntu usanzwe wohereza undi amafaranga, ariko nk'ikigo gishaka kwishyura imishahara abakozi bari hirya no hino barabirenze. Niba ari umucuruzi wakira nka mobile money mu duka rye arayarenza. Tukaba tugira Abanyarwanda inama yuko ahubwo bayoboka ubwo buryo bunoze butekanye kurusha sheke. BNR yemeza ko bitarenze Nyakanga uyu mwaka hari uburyo bubiri buzaba burimo gukoreshwa neza, bityo ikoreshwa ry'impapuro zizwi nka sheke zibikuza zizaba ziri mu marembera. Uvuga ngo icyo gihe n'amabanki azaba afite ubushobozi bwo kuba bafasha abakiriya babo kohereza amafaranga igihe cyose bakoresheje RIBS. Iriya indi turi gukorana n'abafatanyabikorwa twise RNDPS ikoreshejwe mobile, harimo uburyo butandukanye, ariko ubu ngubu turakora kureba uburyo ziriya mobile money operators MTN na Airtel bashobora koherezanya amafaranga hagati yabo. Noneho icyo cyiciro nikirangira tujye ku cyiciro cya kabiri, aho twongeraho yuko ufite mobile money ushaka kohereza kuri banki cyangwa ufite bank account ushaka kohereza kuri mobile money, ndetse na nyuma aho ngaho tukazanamo na za microfinance, biriya bigo by'imari biciriritse nabyo bikazamo na za sako. N'urugendo dufite ku buryo tuzajya kurangiza uyu mwaka
abantu bashobora kohereza amafaranga. Umwarimu muri kaminuza ya Kigali Dr. Rusibana Claude avuga ko u Rwanda ruri mu nzira nk'Ubusuwisi na Afurika y'Epfo yo gushyira imbaraga mu kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga kubera inyungu zirimo. Ubu buryo bufasha kugira ngo babashe gukontrola amafaranga arimo gukoreshwa hanze no kurushaho kwimakaza kurwanya ruswa, kuko amafaranga y'umuturage cyangwa se y'umuntu agenda akusanyirizwa kuri konte ye. Uyu munsi rero ibihugu bitandukanye byafashe ingamba yo kuza muri iyi digital mu rwego rwo kugira ngo rukomeze rufashe abari mu bucuruzi mu kwishyurana hagati yabo, hagati mu gihugu ndetse no hanze yabyo. Mu myaka 5 ishize Beneri ivuga ko ijanisha ry'abaturage bakoresha ikoranabuhanga mu kwishyura wavuye kuri 20% ukaba ugeze kuri 78% ku musaruro mbumbe w'igihugu. Umubare w'abacuruzi bishyurwa hifashishije ikoranabuhanga ngo wavuye ku 2000 mu myaka 5 ishize ukaba ugeze ku 60. Banki nkuru y'u Rwanda ivuga ko abakenera amafaranga y'inote muri banki n'ibindi bigo by'imari bakorana nabyo wagabanutse cyane ukaba uri hagati ya 6 n'8% y'abakenera amafaranga bose. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Mu gihe kuri uyu wa mbere hizizwa umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru, abanyamakuru baragirwa inama yo kutarenga ku mahame y'umwuga wabo. Bindi kuri inkuru turabyezwaho na Fiston Felix Habineza. Hashize imyaka hagaragara iterambere mu itangazamakuru ririmo kwiyongera kw'ibitangazamakuru ubwabyo ndetse no kwegera abaturage kurushaho. Ni ibintu bishimwa n'abaturage. Ubona ko abanyamakuru baza bakegera abaturage bakababaza ibibazo ubundi kera ntibyabagaho. Bakababaza ibibazo bafite bakabakorera ubuvugizi, ibyo bibazo ukabona leta yahise bikemura, biradushimisha. Nuko nta muturage ukinigana ijambo, aravuga abanyamakuru bakamugeraho bakamuvuganira, ugasanga ikibazo cye niyo cyananiranye ugasanga kirakemutse, nta kibazo bakamugeraho bakamuvuganira. Wumvaga nk'umuntu ukumva ngo runaka umuntu yapfuye ntibabivuge, ariko ubu ngubu ntabwo ibyo bintu bikibaho. Itangazamakuru rwose rigeze ahantu heza. Nubwo bimeze gutya ariko kenshi iyo hizizwa umunsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru wizizwa buri tariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 buri mwaka, ibiganiro biwizihiza bigaruka ku bushobozi buke buvugwa muri uru rwego. Ibyo bamwe bavuga ko bishobora no kugira ingaruka ku bunyamwuga bw'abarikora. Ariko itangazamakuru ryigenga ari naryo mbarizwamo bushobora kuba imbarutso yo gutuma umunyamakuru atisanzura kandi adakora kinyamwuga. Nagwa nk'urugero, hari ikibazo kijya kibaho cyo kuvuguruza inkuru, ngakora inkuru cyangwa ugakora inkuru, hakaza uwakozweho inkuru akazana ubushobozi bw'amafaranga ugahindura icyerekezo wari wahaye inkuru. Hariho abantu bashobora gukora amakosa bitewe n'ingeso, kabone wenda baramutse bafite n'amafaranga n'ubundi bakabashobora gukora ayo makosa, ariko hakaba hashobora kuza n'ibindi bintu byo kwica amahame y'umwuga, rimwe na rimwe bishingiye ku bukene abantu bafite. Urugero, turacyabona ibintu bya munyandikire, umuntu akanyura ku ruhande, umuntu bakamuha udufaranga duke cyane, akagenda agahindanya isura y'undi muntu. Rimwe na rimwe ugasanga uwo muntu bahindanyije nawe aragiye anyuze mu wundi munyamakuru, atari kuzi ko bimeze gutya, agatanga udufaranga duke bagahindanya wa wundi bari ugasanga abantu barimo barakina imikino yabo mu by'ukuri yangiza isura y'umwuga, yangiza isura y'umunyamakuru n'izina rye, yangiza kandi na society, kubera ko abaturage bafite uburenganzira ku makuru ya nyayo y'ukuri abafasha mu byemezo bafata. Usibye umunyamakuru kuba adashobora kuba afite ubushobozi bucyo ukavuga ngo ntiyakora inkuru ye kinyamwuga, nta n'undi ukora akazi ke neza iyo nta bushobozi bw'amafaranga afite, kugira ngo noneho umunyamakuru we abashe gukora neza kandi nta mafaranga. Uvanga imirimo yose dukora, usibye wenda ngira ngo ubwonko butekereza, ariko nabwo iyo umuntu akennye ashonje nabwo bukora nabi. Bisobanura ngo rero umunyamakuru gutara inkuru kinyamwuga, ikigo akorera nawe ubwe nta bushobozi bujyanye n'amafaranga, ntekereza ko hari n'ababitegereje ntibizaboneka. Na bwa bunyamwuga tubona abagerageje ni kwa kundi kwanga gutatira igihango cy'umwuga. Leta igaragaza gushyigikira uru rwego cyane cyane binyuze mu kongera ubushobozi abanyamakuru ubwabo, ariko ku kibazo cy'ubushobozi igatanga umuti wo kwishyira hamwe kw'abari muri uyu mwuga. Jean Bosco Rushingabigwi ni umuyobozi w'ishami rishinzwe guhuza ibikorwa by'itangazamakuru mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB. Kimwe mu nama ubushakashatsi bujya nuko nk'ibyo binyamakuru bito ariko ni inama
kuko icyo urwego rushinzwe ni ukureba ibibazo bihari rukajyana inama. Nuko bimwe muri ibyo bitangazamakuru bito byashira imbaraga hamwe kugira bigire bwa bushobozi bwo gukora kinyamwuga, kuko ntuzakora uri umwe ari ushinzwe gutara amakuru, kuyatunganya, kuyatangaza no gushaka amafaranga, ubwo ndavuga marketing, ngo uzabishobore. Noneho tugomba kongera tukicara tukaganira ese koko iyo tuvuga uburyo bukenewe kugira ngo itangazamakuru ribe inyamwuga ryigenge ni iki cyakorwa, ariko bigasabwa ko abantu babikora koko bagamije kubaka ubushobozi buhoraho. Uku kwishyira hamwe kw'abari muri uyu mwuga kandi ni nawo muti impuguke muri uyu mwuga zitanga, usibye ko hari n'abasanga aho kwirengagiza amahame witwaje amaramuko wahindura ukava muri uyu mwuga. Mbona bakwiye gushyira hamwe bose, hari abanyamakuru, baha akazi, hari izo nzego z'amashyamba y'abanyamakuru bakwiye gukorera hamwe, bamwe ntibumve ko abandi batabitayeho cyangwa se babarenze. Inama nagira umunyamakuru uvuga ati reka kubera ubukene ngire ngoragoze nice ndenge ku mategeko, namusaba ko uwo munsi yafata icyemezo cyo kuva muri iryo tangazamakuru. Umunyamakuru ntakwiye kureka kuva ku mahame y'umwuga we ngo kubera ubukene, kubera ko hirega si cyo cyonyine ashobora gukora. Mu mwaka wa 2018 ubushakashatsi bugaragaza ibipimo by'uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda ibizwi nka Rwanda Media Barometer bukorwa na RGB bwagaragaje ko igipimo cy'iterambere ry'itangazamakuru mu Rwanda kiri ku ijanisha rya 72 n'ibice 4. Ubwisanzure bw'itangazamakuru bwo bwari kuri 81 n'ibice 3 mu mwaka wa 2018 buvuye kuri 82 n'igice kimwe ku ijana mu mwaka wa 2016, bivuze ko bwagabanutseho 0.8 ku ijana. Ni mu gihe icyizere abaturage bafite itangazamakuru cyari kuri 75 n'ibice 3 ku ijana muri uwo mwaka wa 2018. Fiston Felix Habineza, i Kigali. Mu makuru ajyanye n'icyorezo cya COVID-19, abaturage bo mu turere twa Karongi, Gicumbi na Nyamagabe n'uturere dufite imibare ya COVID-19 iri hejuru kurusha ahandi, baravuga ko batewe impungenge na bamwe muri bagenzi babo batubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo, bikaba byabakururira kujya muri gahunda ya guma mu rugo. Jean Paul Turatsinze arakomeza n'ibindi kuri iyi nkuru. Imibare itangazwa buri munsi na Minisiteri y'Ubuzima yerekana ko icyorezo cya COVID gihagaze mu gihugu, iragaragaza ko mu minsi 5 ishize uturere dutatu ariko tuza ku isonga mu kugira umubare uri hejuru. Harimo akarere ka Karongi kagaragayemo abarwayi 187 ba COVID-19 muri iyo minsi 5. Muri Gicumbi hagaragara 74, naho akarere ka Nyamagabe kabonetsemo 36. Abatuye muri utu turere n'abatugendamo bavuga ko batewe impungenge n'abarenga ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, bikaba bishobora kubakurura ibyago byo gushyirwa muri gahunda ya guma mu rugo biturutse kuri uku kwirara. Biri guterwa n'imyumvire y'abaturage, kuko urabona ko gukaraba ntago babiha agaciro, no kwegerana ukabona ko kumubwira umuntu batandukanye n'undi ukabona ko bo ntago babyumva neza, no kugira kumubwira ngo yinjira abanza akaraba isaha n'isaha ku minota 30 ukabona ntacyo bimubwiye. Ukabona rero ni ya myumvire mikeya y'abaturage. Kiduhangayikishije cyane ko imibare igenda yiyongera buri munsi, twaba dufite ubwoba ko natwe bazadushyira muri guma mu rugo. Cyakorwa n'ubuvugizi byo kugira ngo cyane cyane bakumire nk'abantu bari kuva mu Bugande, abenshi bari kugenda bakambuka umupaka uko biboneye baca inzira za panya, hakaba hakorwaho ubuvugizi yo kugira ngo bashyireho ingamba yo kugira ngo bari abantu bose bambuka, uwambutse wese bamufate, niwo bakeka ko yambuka afatwe ashyirwe mu kato, bamupime nk'uko bikwiye. Kwegerana baregerana, abenshi bagenda bapimira mu rugo, bakanywera mu rugo, ugasanga kubera utubari dufunze bakajya bazipimira mu rugo, ugasanga ibyo byose kwambara udupfukamunwa neza ntibatwambara mu giturage, ugasanga aribyo byigenda byanduza COVID-19. Biraduhangayikishije, ariko nyine nta wundi muti uretse kwirinda dushyizemo imbaraga. Usanga abayobozi baravunika birirwa bababwira ngo ntibazamure udupfukamunwa, ntibajye gukaraba, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero nibyo twakagombye gushyiramo imbaraga kugira ngo tubyubahirize, noneho COVID igabanuka. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri utu turere bugaragaza ko budahwema gukangurira abaturage kwirinda no kutadohoka ku mabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19,
nubwo hakigaragara n'abatabyubahiriza. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko ubwiyongere bw'ubwandu bwa COVID-19 muri ino minsi buri kugaragara mu midugudu yo hanze y'imijyi yo mu ntara, buri guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo kudohoka ku ngamba z'ubwirinzi. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyorezo muri RBC, Dr. Edison Rwagasore, abigarukaho agaragaza uko mu gihe cy'iminsi 14 ubwandu bwazamutse. Nyuma y'uko muri minsi tumaze iminsi dupima mu gihugu hose, aho twafashe ibipimo bigeze ku 40,000, aho twasanze uturere tumwe na tumwe tuhanze ya Kigali, harimo akarere ka Karongi, akarere ka Gicumbi na Nyamagabe, aho imogaga yuko harimo imirenge imwe n'imwe mu by'ukuri hakigagamo ubwandu. Twasanze abantu bageze kuri 700, bivuze yuko igipimo kigeze kuri 1.2% ari bo bafite ubwandu, bazasoze mu ubwandu bwa COVID. Turimo kubona ubwandu nk'uko nakubwiye, ubwandu ahantu tutakekaga mu mirenge yo mu giturage, aho mu by'ukuri harimo kwirara, usanga abantu bamwe ingo zabo bazihinduyemo utubari, bamwe bakazindamo insengero. Ibi byose birasaba yuko dukomeza tugakomeza gushyiraho ingamba no kugira ngo tukangurire abantu yuko mu by'ukuri ko bitemewe, ko bagomba kwirinda, ariko bibuka yuko kwirinda no kurinda umuryango nyarwanda muri rusange. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera avuga ko nta munsi n'umwe polisi y'igihugu ifatanyije n'inzego z'ibanze bahwema gukora ubukangurambaga bwo gushishikariza abaturage kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Gusa bamwe kuyubahiriza ntibabikozwa, abagasanga bakwiye gufatirwa ingamba zikakaye. Tubona hari abantu bagiye badohoka mu by'ukuri muri rusange mu rwego rwo kugira ngo inshingano za polisi zo kugenzura kubahiriza ry'ayo mabwiriza. Ingero turazitanga n'abantu tubafata buri gihe, abafatirwa mu tubari, abafatirwa mu ngo zabo bakoze za pati cyangwa se ibirori byo mu ngo, ndetse hari n'ikindi turimo kubona cy'abantu bagenda mu modoka barenze umubare. Izi modoka zitwara abantu muri rusange, hari abantu turimo kubona batambara neza udupfukamunwa hirya no hino, cyane cyane mu byaro, bisa rero naho badohotse. Ubukangurambaga rero dukora buri gihe no kuburira abaturage nuko bagomba kwirinda kino cyorezo ntaho cyagiye. Iyo babonye imibare ngo yagabanutse muri Kigali, ntabwo bivuze yuko ahandi badashobora kurwara, kuko twarabibonye igihe gishize byari mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo urumva nk'urwo rugero utanze ni mu ntara y'Uburengerazuba. Abantu rero bose bagomba kwirinda, ntabwo uvuga ngo ngewe ntabwo cyari cyagera hano cyangwa hano habonetse umuntu umwe cyangwa babiri. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize w'ibihumbi 2020, abamaze kucyandura barasaga 25,000 ku bipimo bisaga 1,315,000, kimaze guhitana abaturage basaga 330. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Mu yandi makuru, polisi y'u Rwanda yerekanye abagabo 8 barimo n'abakorera ikigo gitanga serivisi zo kurinda umutekano w'abantu n'ibintu ku bigo ndetse n'inyubako. Abo bagabo bakaba bakurikiranyweho icyaha cy'ubujura bw'inzoga zo mu bwoko bwa liqueur bapakururaga aho barinda ubundi bakazigurisha. Inkuru irambuye na Jean Paul Turatsinze. Aba bagabo 8 barimo 5 bakorera ikigo gitanga serivisi z'umutekano cya Pro bakurikiranyweho icyaha cyo kwiba mu bubiko bw'ibicuruzwa buri Masoro mu gice cyahariwe inganda. Naho barindaga bahapakuruye inzoga z'amoko atandukanye z'amarikeri barazigurisha nk'uko babyiyemerera. Amakosa twakoze nuko twatwaye inzoga, twibye inzoga zo muri borore za rikeri. Wa mbere twarajya 340, yeguye. Wa kabiri twarajya 370, tukabigabana kurama y'umushoferi tukasharinga turi abantu 6. Umuturage wo mu murenge wa Kimisagara witwa Iradukunda William udasanzwe akora ubucuruzi bw'inzoga niwe wazifatanwe, avuga ko yaziguze bamubwira ko baziguze mu cyamunara, nawe akihutira kuzigura nabo ku mafaranga make kuko yabonaga ari imari ishyushye. Ndicuza cyane kuko kugura ibintu utarebye cyangwa utabanje ngo namenye amakuru yabyo ntabwo ari ikintu cyiza. Ubu kuba ndi hano imbere yanyu ntabwo ari ikintu cyo kwishimira, kandi nanahombye nashyizemo amafaranga. Ndicuza kandi nsaba imbabazi, mbwira n'Abanyarwanda cyangwa n'umuntu wese unyumva n'uzambona, ibi si ibintu byiza byo gushyira amafaranga utamenye ngo nguze ibintu birimo ibi. Umuyobozi mukuru wungirije muri iki kigo cyigenga gitanga serivisi z'umutekano wo kurinda abantu n'ibintu ku nyubako z'ibigo cyane cyane imiryango itari iya leta,
Murama Jean Pierre nawe avuga ko batunguwe no kubona abakozi babo bishora muri ibi byaha bakurikiranweho by'ubujura. Ibi na hamya ko ari ikintu gisa naho kidasanzwe muri God Force yacu kandi kitandukanye neza n'amahame twebwe tubigisha. Polisi y'u Rwanda kandi yerekanye n'abandi bagabo batatu bakurikiranweho icyaha cyo kwiba mudasobwa mu bigo ndetse akaba ari nabo bagenda bashikuza telefone abantu bari kuzivugiraho. Kubitwara muri Legacy ngiye kwivuza kano kantu muri kona ku gahanga, ninjira muri biro mbona na muganga urimo, mbona harimo mashini, ndayiterura ndayitwara. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yihanangiriza abishora mu bikorwa by'ubujura ko batazihanganirwa na gato. Ikigo gishinzwe gucunga umutekano abakozi bacyaho biba bakagurisha ibyo bashinzwe kurinda. Iki ni ikintu gikomeye cyane ngira ngo niyo mpamvu na ba nyiracyo bagomba kugira ngo bisobanure kubera ko ntabwo wagenda ugakorana kontra n'abantu ushinzwe kubacungira ibyabo warangiza abakozi bawe bakabyiba. Ikindi rero n'abajura nyine bagenda biba hirya no hino bakagenda bakajya imodoka iparitse bakwibamo nka mudasobwa nk'iyi cyangwa ahantu ku bitaro bayibye. Ibi nabyo ni ibintu abantu duhora dufata buri munsi tukaberekana n'abandi tuzagenda tubafata. Gusa icyo dusaba abaturarwanda nuko bagomba kuduha amakuru kugira ngo abantu bose ahagaragaye ko hibwe bikurikiranwe abantu bafatwe bashikirize inzego zibishinzwe ubugenzacyaha n'ubutabera. Izi nzoga z'ubwoko butandukanye na marikeri yibwe bakazitunda bakoresheje imodoka. Batawe muri yombi ku nshuro ya gatatu bakora iki gikorwa cy'ubujura bakekwaho. Jean Paul Turatsinze, Televiziyo Rwanda i Kigali. Kongeye kubaha ikaze mu makuru ya Televiziyo Rwanda, reka twerekeze mu karere ka Rubavu aho ababyeyi n'abarezi bakangurirwa kwirinda ihohoterwa rikorerwa abana, harimo nko kubaha ibihano bibabaza umubiri cyangwa se kubashora mu buzererezi kuko bibagiraho ingaruka mu mikurire. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bukaba buvuga ko bwahagurukiye guca iki kibazo kuko kibangamira iterambere ry'umuryango. Ni inkuru ya Fredy Ruterana. Hirya no hino mu mujyi wa Gisenyi cyane cyane ahakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi n'ubukerarugendo, hari aho usanga bamwe mu babyeyi bari gusabiriza bitwaje n'abana. Rimwe na rimwe n'abana bakavuga ko baba batumwe n'ababyeyi babo. Njyewe mama mvuye ku ishuri noneho mama akambwira ngo ngende nza. Ayo ndagira ngo nyajyane tuyahahishe. Ku rundi ruhande hari na bamwe mu babyeyi baha ibihano bibabaza umubiri abana babo. Aho nko mu kagari ka Bisizi mu murenge wa Nyakiriba haherutse kugaragara umwana w'imyaka 7 wasanzwe mu nzu aziritse amaguru n'amaboko azira kwibirayi mu mirima y'abaturanyi. Iri hohoterwa ngo yarikorewe na se nk'uko nyina wabo akomeza bisobanura. Umwana nagiye guhaha mu mugoroba, arangije umugabo afata ikibiriti amwotsa mu birenge n'intoki no ku munwa, nashya akana karambwira ngo mama ngo twamaze kugenda papa akanwika. Ubwo ngiye numvise ko atari n'ibintu wenda bigize kuko nabuke nago bwese bugaragara, bwarakiye mu gitondo avuga ati byuka ndebe ukomeze. Umwana arabyuka aranyuka ati dore ni hano no mu kirenge no ku munwa. Kuba hari akigaragara imwe mu mirimo mibi ikoreshwa abana ndetse bagahabwa n'ibihano biremereye bibabaza umubiri n'imitekerereze yabo, ababyeyi ndetse n'ubuyobozi barasabwa ubufatanye mu kubirwanya. Ikibigaragaza ni abana dusanga mu mihanda, umwana murahura ati ngewe navuye mu rugo ku mpamvu izi nizi. Usanga rero noneho twebwe twabashishikariza kusubira mu miryango yabo, umwana kumva ukabona arishishe aravuga ati ibyo ni nahunze noneho ngiye gusubira nabyo. Ukumva rero ababyeyi rwose ari ababyeyi ko kubahana abana ku buryo bukabije ndetse abana bakabatinya. Mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'inzererezi, ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko buri kugikemura. Ndetse hari abagore 28 n'abana babo bakuwe mu muhanda bari kwigishwa guhindura iyo myumvire. Twafashe ingamba zo kubafata, hanyuma tukabigisha, ariko nanone bigaragara ko koko atari ingeso wenda ari ubukene. Dufite gahunda nyinshi za leta zifasha abatishoboye. Ntekereza ko ari amakuru bamwe na bamwe baba badafite, ariko ni inshingano zacu kuyabagezaho no kubashyira muri izo gahunda kugira ngo bagire ibyo bakora, biteze imbere, bitunge batabeshejweho no gusabiriza. Naho ku kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku bihano bikabije bihabwa abana, uyu muyobozi yibukije ababyeyi n'abarezi ko hari amategeko abarengera. Igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda giteganya ko umubyeyi cyangwa umuntu wese ufite ububasha ahabwa n'amategeko ku mwana
ukoresha, woshya, ushora cyangwa ushishikariza umwana gusabiriza abakoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6, yaba afite ubumuga igihano kikaba igifungo kitari munsi y'imyaka 2. Naho umuntu wese uhoza umwana ku nkeke cyangwa akamuha ibihano biremereye iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 n'ihazabu. Fred Ruterana mu karere ka Rubavu. Tujya no mu karere ka Musanze ahari abagore bigishwa gutunganya ubudodo bukomoka ku ntama ndetse n'inkwavu bugakorwamo ibikoresho birimo n'imyenda. Abo bagore bakaba bishimira intambwe bamaze kugeraho babikesha kwitabira uwo murimo. Tuyishimije Adolphus. Bamwe n'abapfakazi, hari abananiranywe nabo bashakanye n'abandi bari imfubyi zirera. Abo bagore bavuga ko bari bafite ibibazo bitashobora gutuma batera imbere. Hari umuntu uca inshuro aho nyibonye ntayibona nka burara. Abana bamwe sinabanaga nabo hejuru yo kubura uko mbatunga. Nta mibereho nari mfite, nta n'icyizere nari mfite. Narapfaka nsigana abana 5 nkajya naho kuba. Ubwo nafashe babana ko ari 5 nkajya ndara buri rugo aho bwije. Abo bagore batangiye ari 10 mu myaka 10 ishize, bakaba ari 117 bahurijwe hamwe n'umuryango witwa Umuzabibu Mwiza watangiye gukora ubworozi bw'intama n'inkwavu. Noneho ubwoya bwazo bugakurwamo indodo zivamo imyenda n'ibindi bikoresho bigurishwa no ku isoko mpuzamahanga. Korora no kogosha ubwoya bw'amatungo niko kazi konyine gakorwa n'abagabo. Indi mirimo mu rugendo rurerure ruganisha ku myenda n'ibindi bikoresho ikorwa n'abagore. Mu mizi y'ibirunga hororerwa izo ntama n'inkwavu, abagabo bakurikirana umunsi ku munsi ayo matungo barasobanura uko ubwo bworozi bukorwa. Hari kuzitaho, kuzigirira isuku, mu kuzigaburira zirya ibyatsi bisanzwe ariko tuziha n'ibindi biryo by'inyongera. Icyo gihe rero bifasha ko ubwoya bukura neza kubera ko buba bumaze kugera kuri santimetero zigera mu 8, bakabufata bakabufura kugira ngo buvemo imyanda. Babufuze nibwo babwanika, bakabuha ababusapfura, bakabuha abandi bo kubusokoza. Iyo barangije gukoramo rero urwo rudodo bashobora kubusiga amabara. Izi ntama ni ukuvuga kugira ngo twizere neza ko ishobora kuduha ubwoya bwiza kandi bwinshi, nuko iba itarengeje imyaka 8. Hari aho zigera zikananirwa zikaba zapfa. Iyo zipfuye turazishyingura. Ubudodo bwogoshwe bw'intama n'inkwavu butunganywa n'abagore 117 bagabana imirimo, harimo koza ubudodo bwanduye, kubusokoza, kubushyiramo amabara, kubushyira ku bidongi n'ibindi byose biganisha ku ikorwa ry'imyenda n'ibikinisho. Abagore bari muri aka kazi bahuriza ku kuba barahinduye ubuzima. Ibyinshi bagezeho ahandi byavuye babikesha uyu murimo, bashyizeho amaboko n'umutima maze nawe ukabakundira ukabahesha ishema. Mu kwezi 50 mba mbifite, ubwo ngakuraho ayo kuzigama kugira ngo mbone minerivare. Nyuma yaho nagiye nshakisha uturima two guhinga, nabyo mbikesha Umuzabibu Mwiza. Ndizigama twaje turahanahana n'udufaranga uko twahembwe, ndagenda nguramo inka ndayorora, ya nka ndayigurisha, nkora ku dufaranga nizigamye n'utwo bampembye mu mashyirahamwe twishyiraga hamwe, nuko ngura n'akabanza. Dukora koperative yo gukoteza 10,000, bansura 120. Bansura 120, naragiye negera deregiteri nti nakeneye akaguzanye muri banki nanjye nkubaka nkabona ukuntu nabaho. Deregiteri abinyemereye, inzu yaruzuye, ndangije nkurura umuriro nzana amatara, bangize n'inka n'amatungo magufi. Urwego abagore bari muri iyi mirimo bagezeho n'umusaruro wavuye mu bujyanama kwihungabana, utozwa kubaha umurimo no kuwukorana umurava nk'uko dufite umukiza Simon Pierre abigarukaho. Usanga ahanini ikibazo atari ubukene no kubura amafaranga gusa, n'ibibazo amateka umuntu yanyuzemo, ubuzima nabwo bukaba bushobora kumubera inzitizi ntabashe kwivana ahari. Ubwo rero tugira icyo gikorwa cyihariye cy'isanamitima kandi umusaruro wabyo ni mwiza, iterambere turaribona, guhindura imyumvire. Ibyo bikorwa byose iyo bikomatanyije bigeze umuntu ku iterambere rishyitse. Uyu Muzabibu Mwiza ukoresha abagore uretse kubaha akazi wabatoje kwizigamira, ubabumbira hamwe mu ihuriro bise Umuzabibu Progress Cooperative, ndetse ubu watangiye no kububakira ikigo cy'ubujyanama mu ihungabana kizajya kibafasha gukira ibikomere. Aha mu mudugudu wa Mitobo mu kagari ka Nyabigoma mu murenge wa Kinigi, munsi gato y'ikirunga cya Sabyinyo, niyo hakorwa ubworozi bw'intama zitanga ubudodo bukorwamo ibikoresho binyuranye mwiboneye. Tuyishimije Adolphus, Televiziyo y'u Rwanda mu Kinigi mu karere ka Musanze.
Mu makuru y'imikino kuri iki cyumweru nibwo hatangiye isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda 2021. Ni Tour du Rwanda idasanzwe kuko ubundi ku mihanda habaga hategerejwe abantu benshi baje kureba abasiganwa, ariko kuri ubu ntago byakunze kubera icyorezo cya COVID-19. Uyu munsi rero umunyakolombia Brian Sanchez akaba ariwe wegukanye agace ka mbere. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Kayishema Thierry, wiriwe neza? Wiriwe neza Kanzayire. Wakurikiranye uyu munsi wa mbere w'iri siganwa rya Tour du Rwanda, tubwire muri rusange byari bimeze bite, ku mihanda byari byifashe bite? Ubundi ko habaga hari abantu baje kureba, ariko uyu munsi kubera COVID-19 bikaba byabaye mu buryo budasanzwe. Duhe ishusho y'uyu munsi. Ku mihanda mu by'ukuri ni abantu benshi bahari, ujyanye na Tour du Rwanda zagiye zibanza 20, 19, 18 gutyo. Navuga ko hari inzego z'ibanze, inzego z'umutekano, ahantu hamenyere ko hari abantu benshi buryo abantu ntabwo bari nk'uko bisanzwe. Gusa rusange basangaga abantu bahari, ariko batekuwe nk'ubwo izo Tour du Rwanda zabanje. Navuga ko rero habayeho ubukangurambaga bukomeye, polisi y'igihugu yari hari, abandi bantu, aba youth volunteers bagenda bafasha ku buryo ababaga wenda baje kureba igare gusa ubonaga ko bari gusubizwayo. Ni Tour du Rwanda idasanzwe ko wari ubivuze, kuko harimo kwirinda COVID-19. Rwaba abantu bitwe tuzi ko bari kuri finish ntabwo bari nk'uko bisanzwe, hari abantu bake kuko hari icyitwa buri cyangwa se agace kagomba kugiramo abakinnyi n'abandi bantu, aho nibura umuntu asabwa kuba yaripimishije COVID-19 PCR. Urabona ko harimo bitandukanye na za Tour du Rwanda zabanje. Gusa ibyo ngibyo n'ibijyanye no kubungabunga ubuzima, ariko ku rundi ruhande mu by'ukuri mu bijyanye no guhangana muri siporo, navuga ko uyu munsi twabonye umunsi ukomeye cyane. Hanyuma mu bantu 10 ba mbere bagaragaye uyu munsi, Abanyarwanda ntago bagaragaye. Bimeze bite? Abanyarwanda byabagendekeye bite? Se hari amahirwe ko mu minsi ikurikiraho bazabasha nabo kugaruka bagakuramo iyo minota? Urebye kugeza ubu nk'abakinnyi b'Abanyarwanda bahari, abashoka ko batsinda etape y'uno munsi bari mbarwa, kubera ko ni igitambika gusa, uretse agasozi kamwe karimo ko kuzamuka mu koga ka Musha. Ikindi kandi akandi gasozi kari akantu gato, icyo bita amafomonte, ubwo wari bamaze kukata kuri Afrika baza batsinda ari Rwamagana. Ntabwo navuga ngo wari umunsi umuntu yategereza ukomeye cyane, ko Tour du Rwanda ya 2021 washaka kuyitwara buga ko ashobora no kuyitwara ku munsi wa nyuma, iminsi ya mbere yaragerageje kugabanya ko bamusigiriye. Uyu munsi rero ko umunyarwanda atitwaye neza, ntabwo ari style yawe ya sprint, ariko igisigaye ni ukuza kugira yewe no ku munsi w'ejo navuga ko niko bimeze. Ntabwo uyu munsi twabonye Abanyakolombia bigaragaza, ni ikipe nshya mu Rwanda. Ntekereza ko icyo bashaka ni igihembo cy'umunsi, kubera ko ari mu makipe akomeye ashobora kuba hanze amaso mayo jone. Hanyuma ubwo ku munsi w'ejo twitega iki? Bazahera hehe? Bageze hehe? Isiganwa ry'ejo ni kilometero 120 na metero nkeya. Isiganwa riratangira ku isaa 3 bahaguruke hano mu mujyi wa Kigali kuri MIC, bamanuke Nyabugogo bagere Ihuye bazasoreza kuri no muhanda umanuka imbere ya groupe scolaire officielle do Butare. Ni isiganwa naryo ridatandukanye n'iry'uyu munsi, kuko ni ibitambika gusa, nta hantu hazamuka harimo, ko n'ahazamuka hari mu ntangiriro bagatambika mu bice bya nyuma nk'uko byagenze. Ariko na muri Tour du Rwanda zagiye zibanza, yaba 2019 2018 uwatwara etape Ihuye byarangiye agatwaye mayo jone. Gusa uyu mwaka navuga ko bitandukanye, kubera ko imisozi iri mu minsi ya nyuma. Urakoze cyane Kayishema, uzatugezaho n'ibyo ku munsi w'ejo. Urakoze cyane. Mu yandi makuru y'imikino mu mupira w'amaguru, ikipe ya PRFC mu karere ka Huye yahawe igikombe cya shampiyona cy'umwaka wa 2019-2020 yegukanye, ariko kubera icyorezo cya COVID-19 ikaba itarabashije kugihabwa ku gihe. Nyuma yo guhabwa iki gikombe, PRFC yahise yakira ikipe ya Gorilla FC mu mukino wa mbere wa shampiyona, inayitsinda ibitego 2-1. Ni ibitego ku ruhande rwa PL byatsinzwe na Ked Nsanzimfura ndetse na Nshuti Innocent. Intsinzi ya PRFC ikaba yashyize ku mwanya wa mbere mu itsinda rya mbere, nyuma y'uko amakipe yandi biri kumwe Bugesera na Muhanga atabashije gukina umukino wayo wa mbere kuko wasubitswe bitewe n'uko ikipe ya Muhanga yagaragayeho ikibazo cya COVID-19. Naho ku rundi ruhande ikipe ya Rayon Sport yo yatsinze Gasogi United igitego 1-0. Ni igitego cyinjiye mu minota y'inyongera gitsinzwe na Sugira Ernest, nawe winjiye mu kibuga asimbuye. Ukaba wari umukino wari ukomeye ku mpande zombi, cyakora Rayon Sport ikaba ariyo yinjiye mu mukino kare inahusha ibitego byinshi cyane byari byabazwe. Nyuma y'intsinzi ya Rayon Sport, ikipe mu itsinda ryayo rya gatatu iri ku mwanya wa mbere by'agateganyo, ihanganiyeho na Rutsiro yarayitsinze ikipe ya Kiyovu
Kiyovu Sport ibitego 2-1 ku mukino wabereye ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu. Ikipe ya Rayon Sport ikaba izagaruka mu kibuga kwa gatatu w'iki cyumweru kigiye gutangiraho izahura n'ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa nyuma muri iri tsinda. Izina ry'ikipe yose yagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho. Turabashimiye cyane ko mwayakurikiye, mukomeze kunogerwa na gahunda zitandukanye televiziyo Rwanda yabateguriye.